Nicolás Maduro kuva ku kuba umuyobozi w'imodoka rusange kugera ku kuba umusimbura wa Chavez none akaba afungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolás Maduro wahoze ari umushoferi w'imodoka rusange n'umunyamuryango w'amashyirahamwe y'abakozi yarazamutse ava ku buzima bwo hasi agera ku kuba umuyobozi wa Venezuela imyaka 13 n'amezi 8 mbere yo gufatwa n'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri izi ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 zigafata uwo muyobozi w'imyaka 63 zikamujyana hanze y'igihugu. Ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bushoboka. Tugiye kurebera hamwe amateka ya Nicolás Maduro uko yageze ku butegetsi ndetse n'ibyihishe nyuma yo kuba yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agafungwa. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu, nge ndi Muhire. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro bigaruka ku mateka y'abahanga cyangwa se ibyamamare byabayeho mu ngeri zitandukanye: politike, ubuzima busanzwe, imyidagaduro, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi ndetse n'ibindi. Tukaganira ku byatumye bagera ku gasongero hejuru, tukaba tubabona tubavuga. Niba hari n'ibyo kwigirwamo byose tukabimenya. N'ubuzima bushoboka TV show. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu myaka myinshi Maduro yakunze gushinza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira umugambi wo gusenya impinduramatwara ya gisosiyaliste yatangijwe na Hugo Chavez mu 1999. Ubu ari mu maboko y'inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ategereje kuburanishwa i New York ku byaha ashinjwa bijyanye n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge, ari byo bita narrated. Ibi ngibi bishobora kumuviramo igifungo kirekire. Ariko si Amerika yonyine imucira urubanza, abanyavenezuela nabo bazamucira urwabo. Mu gihe cye ku butegetsi, ubukungu bw'igihugu bwarahungabanye cyane, bituma abantu babarirwa muri za miliyoni bahunga ubuyobozi bwinshi babonaga ko budashoboye, burimo ruswa, bukandamiza abaturage kandi rimwe na rimwe bugakoresha imbaraga z'ikirenga. Reka turebere hamwe inkomoko z'intangiriro za politike kuri Nicolás Maduro. Nicolás Maduro yavutse kuwa 23 Ugushyingo 1962. Yatangiye urugendo rwe rwa politike akiri muto. Aba perezida w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya José Avalos riherereye i Elvan, agace k'abakozi kari hafi ya Caracas, ari wo murwa mukuru n'ubundi wa Venezuela. Nubwo inyandiko zigaragaza ko atigeze asoza amashuri ye yisumbuye, abamuzi bamwibukiraho ko yari umuntu ufite igihagararo gikomeye cyane kandi ushoboye kwiyunga n'abandi. Mu 1986 yagiye kuba muri Cuba, ari naho yabonye uburezi bwe bwa nyuma bwemewe nyuma y'ishuri ryisumbuye. Agarutse muri Venezuela, yakoze akazi k'ubushoferi bwa bisi za metro ya Caracas, aho yahise aba umuyobozi w'abakozi Union Leaders nk'uko se yabigerageje mbere ye. Muri icyo gihe yahindutse umushyigikira ukomeye cyane wa Hugo Chavez. Ibi byose byahise bituma habaho kuzamuka mu butegetsi bwa Chavez. Mu myaka 1990 hagati, Maduro yinjiye mu muryango wa politike Chavez yari yarashinze nyuma yo guhabwa imbabazi kubw'igerageza rya coup d'etat ryari ryarananiranye kandi nyine rigateza imeneka ry'amaraso. Igihe Chavez yatorerwaga kuyobora igihugu cya Venezuela mu 1998, ubudahemuka, ubuhanga mu bya politike n'imyemerere ya gisosiyaliste bya Maduro byatumye azamuka vuba cyane. Yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko imyaka 6, ahita agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga, maze nyuma y'imyaka 6 yongera kugirwa vice perezida wa Venezuela. Ibi byatumye habaho gusimbura Chavez ndetse no gutangira kwibasirwa. Chavez amaze gupfa azize kanseri muri 2013,
yageneye Maduro kuba umusimbura we. Abantu benshi baramusekaga bamushinja kuba umuntu uvuga cyane udafite charisma nka Chavez, mbese nyine udafite ukuboko ko kuyobora. Bavugaga ko yasubiragamo amagambo ya shebuja gusa. Nubwo byavuzwe gutyo, Maduro yatsinze amatora ku kinyuranyo gitoya cyane, atangira manda ye ya mbere y'imyaka 6. Bidatinze ubutegetsi bwe bwatangiye kwibasirwa cyane n'ibibazo bikomeye. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryateguye imyigaragambyo i Caracas ndetse no mu yindi mijyi itandukanye. Inzego z'umutekano zakoresheje imbaraga bigera ku rupfu rw'abantu 43 ndetse n'itabwa muri yombi ry'abandi benshi. Muri 2015 ishyaka riri ku butegetsi ryatsinzwe amatora y'inteko ishinga amategeko, bituma Maduro ashinga inteko nshya y'itegeko nshinga ishyigikiye ubutegetsi muri 2017. Ibyo byose byakururiraga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubukungu byashinjwaga Maduro. Abana magana barafashwe, bituma urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rutangaza iperereza ku byaha byibasiye inyoko muntu ashinjwa we n'abandi bayobozi. Abantu barenga 100 barapfuye, abandi ibihumbi barakomereka. Muri 2018 Maduro yarokotse igitero cyo kumwica cyifashishije drone zari zitezweho ibisasu. Icyo gihe ubukungu bw'igihugu bwari mu cyizere gikeya cyane, ihungabana rikabije ry'ifaranga, hyperinflation, ibura ry'ibintu by'ibanze ndetse n'umusaruro wa peteroli watangiye kugabanuka ugera munsi ya bare y'ibihumbi 400 ku munsi. Amatora yagiye asubirwamo ndetse n'igitutu mpuzamahanga byatangiye kuranga manda ya Nicolás Maduro. Mu matora ya perezida yo muri 2018 Maduro yaratsinze atabangamiwe cyane, ariko ibihugu byinshi ntibyemera intsinzi ye. Abatavuga rumwe nawe bamwe barafunzwe, abandi bahungira mu mahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye ibihano by'ubukungu bigamije guhatira impinduka za politike muri Venezuela, ariko ntibyashoboye gusenya urusobe rw'ingabo, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ishyaka byamushyigikiraga. Amatora ya 2024 ndetse n'iherezo rye nibyo bisa nk'ibigize iyi page tugezeho kuri chapitre y'ubuzima bwa Maduro. Nubwo habaye ibyiringiro by'amavugurura, muri 2023 Maria Corina Machado wari umunyapolitiki ukomeye cyane utavuga rumwe na Maduro yabujijwe kwiyamamaza mu matora ya 2024. Nubwo inama y'amatora yamutangaje nk'uwatsinze, ntiyigeze itanga imibare irambuye. Ibarura ryakozwe na opposition ryagaragaje ko yatsinzwe bikomeye cyane. Imyigaragambyo yahagaritswe maze Maduro arahira manda ya gatatu muri Mutarama 2025. Icyo gihe kandi Donald Trump, perezida wa Amerika, agarutse ku butegetsi muri Amerika, ibintu byahise birushaho gukara cyane kuri Maduro. Amerika yashyize ingabo nyinshi mu karere ka Caribbean, itangira ibikorwa byo kurwanya neza ku mugaragaro icyo yise narrated terrorism. Byavugwaga ko nyine kigirwamo uruhare na perezida Maduro, Nicolás Maduro. Muri izi ntangiriro za Mutarama 2026 Maduro nibwo yafashwe n'ingabo zidasanzwe za Amerika, ajyanwa hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko kandi umugore we Celia Flor wari umuntu ukomeye cyane mu butegetsi bwa Venezuela, nawe yaba yarafashwe akajyananwa na Maduro. Tugana ku musozo w'iki kiganiro kuri Maduro Nicolás, hari isomo ku buzima ndetse n'ubutegetsi. Mu rugendo rwose rwe, Nicolás Maduro yagaragaje kwihangana ndetse n'ubuhanga mu gukina politiki. Byakunze gutungura abamurwanya, ariko kuri iyi nshuro biragaragara ko urugendo rwa politike rwarangiye nabi. Ku buzima bushoboka rero show, inkuru ya Maduro itanga isomo rikomeye cyane. Intsinzi nyakuri si ugufata ubutegetsi gusa, ahubwo nuko bukoresha ku nyungu z'abaturage ndetse n'ahazaza habo. Ngayo nguko rero, ayo ni amakuru kuri Maduro. Tuzabategura n'ikindi kiganiro kivuga ku mateka ye byimbitse
ndetse n'ubuzima yanyuzemo burimo n'ubungubu bwa politiki. Iki ni ikiganiro Ubuzima Bushoboka TV show. Niba utarakora subscribe byabigize uyikoze kugira ngo tujye tubana. Ngende Muhire, ndabashimiye.